እኛንም እየተጠቀምን ያለ ነው። ከበጀሞ ማንጉዶቶ ወልዳ ከበጀሞ ጅቶቶ ወልዳ ኬኛ መካነ ኢየሱስ ይረለሚ ለማን ከበጀሞ አመንቶታ ፍርማቶታ ሰገንታ ከና መሪ በጋ ጉያ ኤብ አልበማ መትሮሌሳ ሆምነ በቀቤሰ ጀዱ ነጋንጌሰኒ በጋ ነጋን ዱፍታን ዋቀዩሰና ይብሱ ጀቹን በርባዳ የተከበራችሁ የቸርች ሽማግሌዎች፣ የተከበራችሁ የጌታ ሕዝቦች እንዲሁም ደግሞ በመካከላችን የምትገኙ እንግዶች እንኳን በሰላም መጣችሁ። ሁምነ ቀቤሳ ወይም ጉልበት ያለው የሚል የመዝሙር አልበሜ ላይ ያሉ ነው። ያለን ዱበዱ ወለቲ ቀብዴቲ ኢብሲቲያኒ ሮማን ጋዲ ቡአ ሳብኒ ሰው ሰገንታ ባየቱ ዱበ ኬኛ እንጀራ ዋንቴፊ ዋንባይ ቀበዴውን ፈዩ ገገባብሰቲን ዱበደ ጀቹዳ ሁንደ ዱርሳ ዋቀዮ ኢሳ ባውጂ ካናቴ ጉዲሴን ገለቴፈዳ ከና ጋሩን እንድኑ ከና ጉቱን እንድኑስ አባይ ፋብራ ኦል ዋቀ ጉባዳ ዱፋ ጀዳ ያቆብ ቆና ተኮ ለኮብሰ ኮደ ተርበራቲ ዋቀዮ ቡአባይ አኒ ሁምና ደንዴቲ ኮቲን ከሰል ቡሂን ደንዴኒ ባይ ሳኬሳ አናኒስተ ኤማቲ ኮደ በርሴ ሰገንታ ከበጀማ ኤቢፈማ ኦቦሎኒ ኢረታ ገምተኒ ርማቻ ጅርተን ከናኖ ገው ደንዴራ ኢሰዱር ሰሁን ዲኬሳን ዋቀዮን ጭብሳቴ ነው ገለቴፈዳ እንግዲህ ዛሬ እኔ በመካከላችሁ የምገኘው በጣም ብዙ ነገር እግዚአብሔር አሳልፎኝ ነገር ግን ደግሞ ሁምነ ቀቤሳ የሚል ወይም አልበሜን እዚህ በማስመረቅ ላይ ይገኛለሁ እና ለጌታ ክብር ስጡልኝ። እጁን የማያመው ሰው ነው የሚታየኝ፣ እጃችሁ ላይ ቁስል የለምና እባካችሁ ሞራል ስጡልኝ። እሺ ወንዱ በቆና ለማለኮሰ ፖለቶኮ ከዘና ኩኖ አማገኒ ደርቤራ ቦካን ጫሜራ ሶኬረስ ከና ፋርፈና ከና ዋቀዮ ትገገሳ ኮረቁልቁሎቱ ከነማፍ ከነሙዳ ከናን ኩምበረ ኩደ ሰጋልተሚ ሰጋል ጂአጂ አፋኬሳ ጀቹን በረና ሀመ ወጋ ኩደ ሰዴቲ ተቹዳ አን የሮሰና ኦቦሌሳ ኮ ደረጀ ወጋሪ አመስከሰቲ አርጋን ቱሬ ነናነው ሳኒ አርገን ቱሬ ኢሳን ፋርፈቱን አገሃመሌ ጎዶወይ ተቆ ቀቡ ቱራኒ አቺ ከሰቲ ፋርፈቹ ሳኒ ነጋ ገሩ ሀፉሪቺ ኦቶኒ ሳኔራ ደገፈዶ ሀፉሪቺ አኑመረን ለዱፌ መቃዋ ቀየውልፋቱ በረና ወጋ ኩሰደ ተፋት ሸቹዳ ጂሲንሳ በረኩማ ለማፍቁ ቶርባ መርሳ ለማፋራፍ ታሲፈማ ጅራ ዋቀየው ገደንም መለባይ ሸቹዳ እንግዲህ እኔ እዚህ በመካከላችን የምንገኙ ስማቸውን የጠቀስኩላቸው ማለት ነው እነሱ ሲያመልኩ ነው ማየው የነበረው። ነገር ግን ደግሞ አሁን ያ እነሱ ላይ ያለው እሳት እኔ ላይ መጣ እና ዛሬ በመካከላችሁ ለሁለተኛ ጊዜ እያስመረኩ ይገኛሉ ይላሉ። በመጀመሪያ ያስመረኩት አዳም በሚል የግሩፕ ነበረ። አሁን ደግሞ በቻቸውን አልበም ማስመረቅ ችለዋል። ምን ትላላችሁ? እሺ ገለቶማ ጀቻ ጅሬኛ ኮ ከሰንቲ ኤጋራ ጉያኒ እቲ ኤቢኩን ጊጌፈሙ ጂአሰ ገለፋ ጋፋ ጉያ ኩዳኒ በረኩማ ለማፍ ኩደ ቶርበታ የሮ ደርቤ ወልዳማ ካነ ኢየሱስ ኢዱን ከሰቲ ዳለደ ጉደደ ከሰቲ ሰገንታ ዱማ ገባባ አካሲቲ ነው ቦሎታ ወጂን ቱሬራ ኤጋ ጅሬኛ ኮ ከሰቲ ሰገል ከንጀሎ ኩል ማሊ ፈከታይን ቤቋ መስጂያ ሰገለፋ ከሰሩፌ ጊጌፈሜ ሰገል ጉያ ፉር ቁልቁሉና ከሳ ሙለቹ ጀልቀቤ ጋፋ ጉያ ኩደ ሰገል ጂአ ሰገል በራ ኩደ ሰገል ሰገል ተሚ ሰገል kun guyyaa akkasiiti bara eebbakoo dippiloomaa bara 2009 guyyaan gaa'elatti dhaabbadhe gaafa guyyaa 9 ji'a 2014 ji'a mucaankootti cuubame ji'a 9ffaa gaafa guyyaa 6 2015 guyyaa eebba albama kootii waldaa jaarsoo sireetti jechuudha waldaatti guddadhetti kabajaan na simatanii turanii innis guyyaa 9 ji'a 6 2017 ammas ji'a 9 guyyaa 10 2017 I don't know 9 natti baay'ateera እንግዲህ ያሏቸው ያሉት በህይወቴ ውስጥ 9 ትልቅ ቦታ አላት እያሉ ለምን እንዳሉ አብረን እናያለን። የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ውስጥ የተገኘው በመጀመሪያ በ1999 ቀን 19ኛ ወር ነው። የዲፕሎማዬን የተመረኩት 2009 ነው። እንዲሁም ደግሞ እቺ ቆንጆ ሚስት ያገባሁበት ደግሞ በ9ኛ ወር 2014 ነው። የኔ ልጅ ደግሞ የተወለደበት ጊዜ ደግሞ እንዲሁም በ9ኛ ወር 2015 ነው። እንዲሁም ደግሞ አልበም መዝሙሬን ያስመረኩት በ6ኛ ወር 2017 ነው ይላሉ። በጣም ይገርማል። 9 እያሉ ነው። ወዴት እንደሚሄዱ እናያለን። ሞራል ያስፈልጋቸዋል። እሺ ከኑማን
kana jecha bara jireenya koo keessatti qaamota waaqayyoo gaditti gahee olaanaa naa taphatan namootni jiru turanii namootni gahee olaanaa taphatan jechuun utuu ani gara barsiisummaatti dhufiin jechuudha. Harmee koo deessee koo baay'ee na wajjin cabdee baay'ee na wajjin dadhabdee obboloonni baay'een as keessatti seenaa keenya beektu abbaan barraa sheefaa yookaan tajaajilaa badhaasaan waa'ee keenya gabaabinaan ibsaniiru qoraan nutti baattee ogeessatti biddeen namni nyaadhu jedhee kennuufiin dhugaa dubbachuudhaaf nuuf iddee dhufte baay'ee natti cabdeeti na guddiste baay'ee baay'ata garuu amma gabaabinumaan isheedhaaf galanni koo guddaadha meeshaadhaaf takkaa mooraalii naa kenna. በዚህ ምድር ላይ እውነት ለመናገር ከእግዚአብሔር በታች ከእናት የሚበልጥ ነገር አለ ብዬ አላምንም። ማንም ደግሞ የማያምንበት ነገር ነው እና እናቴ ከሁሉም በላይ ለኔ ዝቅ ብላ ራሷን አዋርዳ ለኔ ብላ እንጨት ለቅማ በጣም ብዙ ስቃዮችን አይታ ዛሬ ያለሁበት ነገር ዛሬ ለቆምኩበት ነገር ዋናዋ መሰረቴ ነች ይላሉ። እባካችሁ ሁላችንም እናት አለንና ለዚች ክቡርትና ቆንጆ ለሆነች እናት ሞራል ትሰጡልኛላችሁ። እንወዳችኋለን። akkasumas obboleessa koo barsiisaa Darajjee Waggaarii baay'ee inni abbaa koodha jechuuf you know abbaan keenya kan inni anallee isallee inni hangafa keenyadha. As gidduu jira laata isa jira yetu na yaallu barsiisaa Darajjeen jira isaan kanadha jechuudha. Takka asutuna dhuftanii tola maazanii kun namoonni arganii waan ta'eef እባካችሁ ሞራል ስጧቸው። obboleessa koo hangafaatidha. By the way baay'ee natti dadhabeetii jechuudha. Baay'ee natti dadhabee welcome. Baay'ee kan na barsiise abbaan koo bara ijoollummaa waggaa 5ttidha. By the way isa immoo hangafa keenyadha. Tajaajila chirchiitti waan deddeebi'uu fi baay'ee eeboodhaan illee amma darbatutti jedheera. Abbaan keenya jechuun abbaa maaliif akka ta'e beeknu xinno garuu sana garaa nutti jabaachaa ture. Garuu obboleessi koo kun baay'ee natti dadhabeetii yeroon gaazii dhabu gaazii naa bitaa mana barumsaa xinno barumsa nan jaalladha waan jajjabaadhu baay'ee na kabajaa baay'ee na jaallata. By the way bara ani kutaa 9ffaa baradhu yuunifoormii kan na hodhisiise kutaa 10tti yeroo jalqabaatiif caammaa qodaa kan natti hidhe obboleessa koo kanadha ajaa'ibadha. Nama kutaa 10tti kitoodhaan hin baradhe miilli koo usaafasa fakkaata amma xinnoo akkas jechuudha. Amma kutaa 10tti an kitooman kaadha obboleessi koo sintaayyoo wajjin baranne dhugaa dubbachuudhaaf hin beekan an sobee sinte sirriidhuma dhugaadha. Waggaa amma kanaatti jechuudha caammaa qodaan argine Sabooda biraazariin koo kuni caammaa tokko bira 125 naa bite bagan dubbadhe seenaadha. Bolonni seenaa na fakkaatan qabdan waan jirtaniif baay'een immoo jirtu iddoo magaliidhaa dhufe Yesuus. Haleluuyaa! Illee guddaa Yesuus ilma waaqayyootiif. እንግዲህ ዛሬ አሁን በመካከል እዚህ ጋር ወጥቶ ያዩአቸው ሰዎች ማለት ነው የእሳቸው ወንድም ናቸው። የስጋ ወንድም ማለት ነው። ዝም ብሎ ወንድም የሚባል አይደለም እና ይሄ ወንድሜ እንደ አባቱ ነው ብዙ ስቃያችን ከኔ ጋር አይቶ በነገራችን ላይ እንደዚህ ስንናገር ቀላል ነገር ሊመስል ይችላል። ነገር ግን የሆነ የተወጋ ሰው ነውና የህመምን ነገር የሚያውቀው በጣም ከኔ ጋር ተቸግሮ ዩኒፎርም ሳጣ ዩኒፎርም ገዝቶልኝ ብዙ ስቃዮችንና ብዙ ሀዘኖችን ከኔ ጋር ችሎ ዛሬን አድርሶኛል አሉ። በነገራችን ላይ አንድ አባባል አለ ብዙ ዝናብ ጥሎ እንደሚያባራ ሁሉ ብዙ መከራም አልፎ ደስታ ይመጣልና ዋናው ትዕግስት ነው ይላሉ። ከታገስንና አንድ ነገር ላይ ደግሞ አላማ ካለን የማንደርስበት ቦታ የለም። ለዚህ የተከበረና ኩሩ ለሆነ ወንድማችን እባካችሁ ሞራል ስጡን። Egaa baay'ee waa'ee harmee koo waa'ee isaanii waan baay'ee yoon dubbadhe baay'eedha. Obboloonni koo gara biraan illee jiru. Akkasumas waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus jaarsoo sireef tajaajiltoota keessa jiran daftarii naa bituudhaan baay'ee na tabaabbaraa turanii. Kadhannaadhaan namoota na wajjin jiran obbo Badhaasaa Waggaarii warra ammas jiran dabalatee namoota baay'eetu jiru. Maatiin waniif namoota dhuunfaa yeroo barbaadu na deeggaraa turan hunda isaaniif galanni koo guddaadha. Isaan kanaaf mooraalii takkaan haalaattu. እንግዲህ በመካከላችን ያሉ
ኦቦ በዳሳ አሁን ስብከትን ሲያሰሙን የነበረ የጌታን ቃል ማለት ነው። እንዲሁም አሁን በስማቸው የተጠቀሰውን በሙሉ ከእኔ ጋር ነበሩ። ለእነሱ ምስጋናዬ የላቀ ነው ይላሉ። ከንቶኮን ሳኒ ገለኒ ሳኒ ከነበጀራ አማ የሮ ኬኛ ወጅኒ ደሙዳፍ ናንገባብሳ ፊጣን በይንሳ ፋርፈና ከና ኬሰት ነሞተኒ galateeffachuu barbaadu nan qaba faarfannaa kana yeroo jalqabeerraa kaasee yeroo jalqabaatiif namni nuti gatteenye wajjin haasofne obboleessa koo Walloota Kiluu Guddataa waldaa warra wangeelaa makaan yeroo lammii kadhannaan na waliin turtan maanguddoota duraanii fi amma irra jirtan almost hojjetoota waldaa lamaan illee naa kennuudhaanii lubaa namarraa fi hojjetaa wangeelaa girmaa faarfannaa koo ta'anii qoratanii faarfannaa 14 ilaalchisee ta'anii qorataniiti gara istuudiyootti na erganii akkasumas obboleessa koo muuziqeessaa hirphaa yeroo isaa kennuudhaan na waliin taa'ee faarfannaa kana waliin shaakalaa ture. qarshiidhaan illee nebra kan dhaabbatan obbo Misgaanuu Inkoosaa, obbo Deesaa Guddaa, obbo Darajee Duressaa, obbo Zakkeewos Kumsaa, dargaggoo Habtaamuu Shuumaa, obboleessa koo Gammachuu Abarraa akkasumas ispoonsara naa ta'uudhaan uffata aadaallee mana uffata aadaa Oromoo Gada Mirreessaa Fufaa akkasumas faarfannaa koolaa ereksisaallee wantoota garaagaraa kana diizaayinii isaanii hojjechuudhaan Agape Graphics yookaan Ermii fi maatii isaanii by the way asirratti waa'ee Ermii fi Dassee asnu gidduu jiru bira darbuu danda'u waggaa 3 akkas 3 2 4 waan akkasii wajjin lafa afannee ciisaa turreerra obboleessi koo kun seenaa kana yaadateeti baay'ee na wajjin maatii isaanii wajjin dadhabaa turanii galanni koo isiniif illee guddaadha takka yoo ol jettan gaarii natti fakkaata isaaniif illee mooraalii naa kennitu namoota warra kaanii waan beektaniifan ol kaasuu dhiise asuma keessa warra sin beektan waan ta'eefi akkasumas biyya kan jiran obboleessa koo Gammaduu Tamasgeen Taarikuu Baacaafaa baay'ee kabajamtuu bareedduu nama na hubattu haadha warraa koofillee akkasumas obboloota kadhannaadhaan na wajjin dhaabachaa turtanii fi tarii namoota isin dagee dhiifamanaa gochaa hunda keessaniif galanni koo guddaadha. እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ በጣም ከኔ ጋር በጸሎት ሊሆን ይችላል በገንዘባችሁ በጸሎታቸው በጣም ከኔ ጋር የቆሙትን እንግዲህ በጣም ብዙ ሰው ነው ሰውን ሊረዳ የሚችለው በምክር በተለያዩ ነገር ይሆናል ከነዛ መካከል ጥቂቶቹን ነው የምንገልጸው አሁን ስማቸውን የሰማችሁት ነው በነገራችን ላይ ስም ትርጉም አያስፈልገውም ኦሮምኛም አማርኛም ያው ነውና ጊዜያችንን ለመጠቀም ስንል አሁን ስማቸውን ሰምታችሁ የተነሳችሁት በችግሬ ጊዜ የቆሙልኝ ነው ነገር ግን ስም ሆኖ እንዳለ ለየት አድርጌ አንድ ማውራት የምፈልገው ምን አሉ መሰላችሁ ቆንጆ የሆንሹ ባለቤቴ ከጎኔ ስለቆምሽ አመሰግናለሁ አሉ ለዚች ቆንጆች ባለቤቱ ሞራል እሺ ራዊ ኤባ ከናቲፍ ዋይ ኤባ ከናተን ዳርባን ዴራታ ዋንቴቲ ነሞታን ገለቴፈዶ ነሞታ ከበጀሞ ጉያር አከና ኤባ ከነረቲ አርገምታን ሁንደ ከሰኒፍ ገለኒ ኮ ጉዳን ኦፊ ከሰኒ ሞራሊና ከና ለተገኛችሁ ምስጋናዬ ትልቅ ነው ይላሉ ለራሳችሁ ሞራል ማንጉዶተ ወልዳፍ ነሞታ ከናናፊ ጎርሳን ነጭነ ቱርተን ጉያ ከና ከኑዳን ባይኤ እረደደ ቢተን ኦልሞስት ከሱማ ጃርሶሊ ወልዳ ማሪ matama dure saganta kooti jecha walitti qabamtanii na wajjin dadhabaa kan turtan isa dhugaati galanni koo isiniif guddaadha mooraalillee isaaniif naa kenna jaarsolii moraal koreewwan qindeessitu sagantaa kana nama 5 kan ta'an baay'eetti dadhabanii qindeessaa turanii isaaniif illee kabajni himmala koreewwan qindeessitu sagantaa kanaaf mooraalii kennaa takka አንድ አፍስ የሚሆነ ፕሮግራም ያዘጋጁልኝ እነሱ ምስጋና ይገባቸዋል Ega walumaa galatti wantan dubbatu waan baay'oon qabaadheyyuu yeroo darbe keessatti Waaqayyo Gooftaa maceessa na gargaaree guddisee galateeffachaa Waaqayyo isa abbaa hojii kanaa ta'e abbaa kennaa kanaa ta'e baay'isee galateeffadha namootni baay'een hojii kanatti na waliin dadhabaa turtan hundi keessan galatoomaa maqaa keessan kan hin dhayin kanna kadachaa turtan na jajjabeessaa turtan kennaa kana guddisillee kannaan jechaa turtan si waliin jirra kannaan jechaa turtan gooftaan koo baay'ee isin eebbisu kanuma wal qabatee namootni kennaan faarfannaaf kennaawwan gurguddaan isin harka jiru kennaan isin harka jiru Waaqayyo abbaa ifaa isa kennaan hundumtuu isa biraa ta'e biraa waan isinii kennameef irratti hojjedhaa ani by the way yeroo sagantaa faarfannaa kanaatti galee mana kiraa birrii 4500 kaffalaa hati manaa koo kuma beektan hojiin qabdu harka duwwaalumanitti galee hin danda'ama jedhanitti galee danda'ameen arge haleluuyaa galanni Waaqayyoof hin mala እንግዲህ የምናገረውና
የሚያስተምረው ብዙ ነው ይላሉ። እውነትም ነው ደግሞ የሰው ልጅ በህይወት ውስጥ በጣም ብዙ ወጣ ውረዶችን ያሳልፋል፣ ብዙ ደስታዎችን ያሳልፋል። ብንናገር አያልቅም። 1 ዓመትም ሊቆይ ይችላል ማለት ነው እየተናገር ነው። ስለዚህ ዛሬ በአጠቃላይ ሊላችሁ የሚፈልገው ይላሉ ወይም ደግሞ ሊያስተላልፉ የሚፈልጉት መልእክት እንደኔ የመዝሙር ወይም ደግሞ የተለያየ ራዕይ ውስጣችሁ ያለ የለኝም አልችልም አትበሉ። እኔ ይህንን ነገር ሲጀምር ባለቤቴ እንደምታውቁት ስራዬ ባለቤቴ እንደምታውቁት ስራ የላትም። እኔ ደግሞ 4000 ብር የቤት ኪራይ እየከፈልኩኝ ነው ወደዚህ የገባሁት። እናም ደግሞ እወቁልኝ አስተማሪ ነኝ። ከዚህ ሁሉ ነገር ግን እግዚአብሔር አሳልፎኝ የዛሬን ስኬት አሳየኝ። ስለዚህ ከዚህ ደግሞ የምንማረው ምንድነው? ካቀድንና ከወሰንን ምንም ነገር ከማድረግ ወደኋላ ምንም ነገር እንደማይመልሰን ከገንዘብ በላይ ሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ረዳታችን እንደሆነ ነው። ምን ትላላችሁ? Walumaa galatti yoo Waaqayyo jedhes isa kan itti darbuudhaaf jirra. Sagantaa koo kanuma irratti nan gaggabaabsa. Yoo Gooftaan jedhe gara fuulduraatti hojii gurguddaadhaan nan argama jedhee nan abdadha. Waaqayyo na gargaara, humna naa ta'a. Isinis jirtu Yesuus ilmi Waaqayyo abbaa waan hundumaa jira. Jabina Gooftaan naaf kenne waan hundumaa gochuu nan danda'a. አሁን ነገሮችን ለማጠቃለል ያህል ከዚህ በኋላ አሁን ያለውበት ደረጃ በቃ ማለት አይደለም። በጣም ብዙ ስራ ገና ይጠብቀኛል። ለዚህ ደግሞ እንደምደርስ አምናለሁ ይላሉ። ትደርሳለህ በሉት። ትደርሳለህ በሉት። ሞራል ስጡልኝ ወደ ቦታቸው። ፖሊስ ከኛም በገባገየ ሲጋርጋሬ ጀዳኒ ወንድማችንን እንኳን ጌታ ረዳህ በሉ። ደበላቲ በገባገየ ሲጋርጋሬ ትንጀዳ ከለቲ ድማ ነው ፖሊስ ከኛ ወለው ተክሉ ገራ ከነጣ ፌራ ሀርካኑ ሲመጣ ግጥም ልሳኑ ነው።